MS Collection Channel ngai thatu te in zawai in chibai ule tun chuma chuan David Sailo thuzia zanjei noi ngai tha ang o vanram kai lo tur so thinga kan hlo cham ani thei sarkar hlo cham kan nei chuan so thing thar tu te din mundik tak chu ngai to ngam pu ani lawang dik tak chuan cheng som nga wang khan anti tak tak don ni anga yin ZPM chau an ni lo aizol nai vai mundang le khodanga so thing mun siam kha MNF emo congress mi le sa a po an tam mai mun phia kan le zo vek to ti phei hi chu marlam mi cheng te mu sit na ti hial om se a molowang so thinga kan ti swala mun phia kan ti swal bokani chuan party pakhat hloka ti swal kan nei tel ngei bokang ZPM le MNF so thing ching tu te mang anna a in an reng chuan so thing ni to lovin ching tu ra ti tu te mo liaw liaw ani to klipna ruk mangle no chizwar ten vanra man lu khalang che u ti hi mizorama chatuan ro rel na kan ma chhon huna kan in bara khaina satna ber tur in thuam na chu neru got neru ne collar hak war tak tak te hi an ni mai lo mo ti chuan meini som pakwa sangni le som ni panga zana azia hi ngai thato le chhiar to po in lo om mai theya ngai thanon le reng reng ang o Tbcc antimak Social Welfare Minister Pilarin Pui Thusoi hi adikani chuan Tbcc lam hian antimakhle ani kumin February ni sompali Valentine's Day khan sarkar chuan doctor le nurse baka psychiatrist thleng shwain athona semtur damdoi chhanem taknen Tbcc hi anpana lu anlo phallo ti asoi engwang hetiang lu phallo nge anni an chapau wange heng sarkar official te hi an support lo ministry tir an nirwang niang an tirwang niang heng damdoi cha an mamo ngoi ngoi a hmuna om chin te soisel an kaina ber ni mek a thlona donpo an du lo hi home re thei tak angalan an tumwange ni ang zona atam du mange medical lam mi thiam a thlona mi khwal thei reng an ni laya lu an phal tlat lo ani chuan chan chata kan nei ti achianga a chan ber tur chuan zona asiam hnem hle ani an in enkol dan soisep kaina sa mai hi sarkar po thopui chhadu manglo ni a minister mewin a soita ka chuan ngai dan siam a ol ta viau mai klipna home din theidan mumal tak sarkarin aneya chutiang zom lo firm and society po a inziak lu du lo karong bol ve theina ti zonga chan kho ho hi chu kal swal zia ania dan anga khar sak mia chi ani ole tunlai chu Tbcc boruakin zoram dung le wang minchia hne hle maya David Sailo ngai dan hi in pompui thei zong te ani em comment lama khan min lo zia sak le don nia Tbcc Ruahmanna Siam pui le Siam hi ti thu pui manga main somni pahni sangni le somni panga a thu chwa ngai tha ang ni zan le tukin lam chanchin thar ngai thla a chhiar tu te chuan Mizoram sarkarin rui hlo ngai hona tur nei lote lo enkol turin Tbcc Ruahmanna Asiam pui thu kan shevekinarin oma hei hi thilmak tak ni in ka shia a Tbcc shim vasoi chhiat le vati mwal phautum na nilovin sarkar malak na jok hi makkati awangin claim kan soi ve te ang nimina khan social welfare changtu minister Pilarin Pui chuan Tbcc le OKM ho tu te apisa a kawin tongtrai bethel camping center chhajok langtlang jok le in kai shwaina momal jok ne na kalpui dan tur an soi hawa Tbcc lampo hian dan hnuaya momal takakal chu an du dan ani thule lom om an ti thu an soya arang thei ang bera tu na rui hlongai hona tur nei lova kholaya te ro laite lo en kol le turin Tbcc hi Ruahmanna Siam pui ani he thila hian sarkar hi amwal phau ti lo thei lo na chen a theye engril rupu in nge tun hnai lo ka changa tun thlenga ming chhiale mwal phau mek hi siam chatle chui jan po ani ma hawa hetianga tho pui tur le rui hlo ngai te enkol le tura abiaka Ruahmanna Asiam pui sarkar hian ama in he thil rui hlo ngai hona tur nei lo le kholaya te hoi mai te hi la khomin a enkol thei lo em ni heti khopa home emo center le rehab kan mamon asan lai hian sarkar buat saisa sethon lama mun le thoktu chatak kan neya heipo hi mi mal ku tahlan outsource emo privatize atuma
ahlo chama hetia ahlo chamta ka chuan rui hlo ngai sim te enkol chhunzom na turata na buat sai mek thok tu faculty le facilities omsa thapa hian heng rui hlo ngai ho na tur nei lo teiro lai te hi Tbcc ko ta hlan le kher lo hian enkol turin Ruahmanna Siam theilo em ni kalphung le dandik lovadin le kalpui mi thanem ngai le mi thiam ten chui chian ni se anti ngoi ngoi thopui tura Ruahmanna han siam pui lui le sham hi mi pui zalo na lam te po akok thei mai do na lom chu wangin kanram shwai tu te hian he thil hi chu uluk le zwalin ngai to chale sela adu om hle mai ruat filanu thupos Tbcc chungchang ngai thak chhun zomang o Tbcc hi Central YMA Enkol Anilo Advisory Board an om Tbcc amwal phawa Central YMA pu chiat an nive zata achan chu Tbcc khu Central YMA Enkol ria ka kan ngai wangani Central YMA chuan rui hlo do be pui athak renga wangin kholai le dai kom kila rui hlo ngai ti aman khoma Tbcc a ada chin wangani Advisory Board member a Central YMA OB nilai an omlova CEC member an omem kashelo chutiang chu Tbcc a Central YMA telvedanani Tbcc Advisory Board hi tunchum buaya changin pulal nun puya sha selle Reverend Kelal Zwalete member an ni ti sha theina alo oma sangni som pasari buaya khan nulami mitilal machwani le puwan hela pachwaw IAS retired tekha Advisory Board member an ni ti sha theina turin buaina achwa khan center an chuchil chota apoi mober chu enge an advice chin ti hi ani ome heng Advisory Board member te hian social media site shanga Tbcc in enkol na chalo chungchanga pu chhiat na te hi adigle diklo anzir chiangem entirnan damlo thimek ngai saklo te meichia sarua ka inbualte eile ina inthlar shan na te chung te thil an cha tir an leitir le ni asoite kut in thak na te le adang tam tak khadot vek chu anilo topanga Advisory Board member 10 heng hi chu ani ngai love center hian alamwal phopui da ange tin excise emo YMA emo ron khom lu po lakbil to lo ni se anlingang to lo ni hi patling rual dar in si chapa sai siramut azan khuwa ngai hi ashi omba ka thilfil lo po athlen pha theya ti inemo centera mani du thu aron lut chungte da excise le YMA da po engzat nge chachwak course te hi are nge atoi heti tak hian patient kan nga reng mai si a chachwak an ommo mal lo chuan kanin enkol dana hian mason na tharzon kan nga ye ni ti in puzo ming thanga hi khun khan takin an ti ti puyem nge akal dan ngai cha an ti puya center an tlo changin chohlui tui nai takan lo siam saka an lung oi mai chin nge Advisory Board member 10 roite an zuk che sak chen zok tin thina thleng chin apoi bera Advisory Board in asiat puyem tuna chwa hu ka drug overdose thi poi an ti ang hian enkol lai thi an omin poi an lo ti ve chinem YMA hi rui hlo do ko nga an changkai ma hun rei tak rim tak le ha takin rui hlo an dawa dore ma ne in phungvel ang mai in rui hlo zwar le ching doklak an pung twal si kauthak dan te jong se sarkar tha ti chak zongin YMA hian police le excise te hi vil ta jok se mi pui chhia pek tling khom manga thaki phlola police le excise zinga zu le rui hlo dang rui anom chuan nop shep se anya kati YMA an ha si asot si lo mi puyen cancel chin box si hi abuai thak angai na sha thiam har atop nan Tbcc Advisory Board te hian puzo ming thanga thawang hawin press conference ko se achat karing hiala ar chuk tuilawa an chwa hot si ani lo chuan thu phatal choi saksela mi puilung adam ma na voin chhun khan Social Welfare Minister in OKM le Tbcc enkol tu te akom van nei thanga zia voin chhun khan pilarin pui Minister Social Welfare chuan Operation Kingdom Ministry te OKM le Tbcc ho tu te akoma OKM hi phun chonga inbeng belin ruihlo ngai te pathian thuzirna ankal puya thlasari emo thariat te an course ani chin tuna hian mi zali anom me kani
OKM hian in kai shwaina fel fai takin rui hlo ngai simto te chu senior resident achangin workera chu te changin executive ale OB ati anjang chawa anchunga hian advisor te an omle boka Farms and Societies Act noya in registerin mi in phalte donation pe khoma changal an nibera chuti rualin an ma ni zirlai te hi a hu hauten anin hlo china in sakna na shang te kong siam na ate lungrem na te an thok chin vokle ar an vulbaka thlai hwan te an siam bok vo in tlai lama khan minister hian Tbcc founder puzo ming thangale Tbcc advisory board how tu te akoma Tbcc chazok langtlang zok le in kai shwaina mumal zok ne na kalpui dan tur an soi hawani Tbcc lampo hian dan hnuaya mumal taka kalchu an du dan ani thule minister thuron chulom om an ti thu an soi arang thei ang bera tuna rui hlo ngai ho na tur nei lova khola ya te ro lai te lo en kol le turin Tbcc hi Ruahmanna mal zo ka ti le a mun ma ina zo tok dam lo le turin an in Ruahman don ani Tbcc advisory board puwan hela pachuaw chairman na hnuaya uluk zokin Tbcc hi an vil to don ani sarkar chuan dan angin accreditation akal pui to dona chudan hnuaya minimum standards zom tur omte an zom theinan sarkarin center te training te peka kong shang shanga pui an tum thule ko shan shang shang shuai tu te po pui tu rasom an ni thu minister hian OKM le Tbcc ho tu te hi ashila anni lampo in dan hnuaya in kai shwaina mumal takne na kal ani tur chu lom oman ti thule sarkar ko shan le NGO te ne na thotlan chu an du thu samani thu an soi ve bokani Buannel cabin lam post ngai thavele ang Tbcc victims intel khomin puzong minga khin antum engineer shada changte ukil kam activist YouTube channel pakhatin akom na ati chhuaka ngun takin voithum not nena in chopa ka ngai thak no in thu chale poimo tak tak atam e mawangin review emo reaction hi zia kadua kazyakta ani Tbcc sakor tui chhona to te chu intel khom mekin WhatsApp group te an siama pushya ta changte hiana puiboka kumliam video to nu ami te po in court hi ankal ve theidon thawa wangin puzo minga Tbcc founder hi khin antum ni in thudon ani hemi achanga pushya ta changte soizaw na hi chiarang o home in kai shwaina Mizoram in dan chatak kan nei the Mizoram Drugs Control Substances Act 2016 le the Mizoram Drugs Treatment cum Rehabilitation Center accreditation rules 2019 kan nei thu pushya ta hiana soya hemi hnuaya hian home siam tu te in register turani a hemi ma hian society a anin register masaturani ti a umbok Tbcc hian a enga ma a in register lawa sarkar pu in norchin ma se founder hian adu lo a in register miaw lo awangin Tbcc ho tu pa puzo minga sum donte endik thayani lawa a manna a shat lo bok danina phut in kai shwaina dan tam tak azom lawa mi panga tan ekin pakhat ti tele mi somtan bual in pakhat ti te hi azom lo chian zialan tir tu ani audit a theilawa ama du dan danina kalpui mai mai ani Central YMA enroll na a sarkar a team pushya ta soidan chuan tunna ya zoram pum shatin Tbcc buaina ari lui luya mi sang omna enkol tu mi thi te po om chhauzuta ngati nge sarkar angoi ti zo na a oma Central YMA a enrolla tu sarkar mo tu CM ma in Central YMA khin kha andu lo ati a politician chuan vote le poisa an mel thu asoi homa da lui tu te kumnga thlengan tang thei homa hian anda ate andu angle lungoi anga da anni lo chuan wrongful confinement anni ta a anda tura khan remati turani chen khat anda lu chan kha chan chato ka ni a midang ti na ching mihla om anni finfia anni chawin dalu thei anni ti in pushya ta hian soi ni som ayatam mi du na nilova Tbcc a anda vengo takha adik talawa ada tu kha kumnga thleng lung in tan theina ani ati bon sign tir tu te po shem thei anni Tbcc akhom case emo NGO ten anda te hi bon sign ti ranni a anol pui hian athu inzia kan shelawa anzot ngam lawa
An sign popa forcefully signing bon thil swal alo ni le ta ani pushya ta chuan atibok bon kha inlak chhuana a manangaya court kalte angai ta a bon lo sign tir tu te le azukda tu te kha wrongful confinement ta khan accuse an ni theita vek ni ina soibok heti ani chuan kumnga thlenglung in tan theina thil dik lo kha Tbcc te le ada tu te khan siamna an tok theita reng mai ram thimata na kan sen 50% tal hi kan tu le fa de tan mangila pushya ta chuan famkimi advocate thilvei taka oma ani chuan kaushanin ram thim kan veya sinot noya kan budget tamber chu ram thim ring thar tan ani a kan budget chan ve hi kan tu le fa te thlengoi ingoi ria na mumal nei lote enkol na mumal zo ka tan ni se kaushan lian pa ngai chi chuan rehab center hi nei vek ro se ati ani Pastor quarters in luaringot po phaya singa singsari ti ania ati hian ngai to na ati thui hle keini mizo Christian ti hian keima ni chungkwa a kanram le nama choi na salutuk a hi mukanin rampon kan vaveya orisa ti po ka to mizoram changin missionary anron kal na sa a orisa a engchan chin change kan soive ang keini ain an polite zoka an corrupt lo zoka mi chan puyan pe ma kan sum sen na hi a chol lo mangi ka ti ati thung ram thim kan ti ain kan thim muk zok ke mani ram le chungkwa apoi mo masa he mizo Christian ram le namvei tu hian chungkwa achanga bulchan trol ati zia a au puya chungkwa achanga value systema tu le faten pathian melan mulawa chungkwa home mission kan ti hi kan thupui le swal angai zia chanem ngai takina soi adik mel khop mai kan thil ti swal na konga pathian ming kan lam hi apoi ta ber chu ani ti in Tbcc chungchanga top akhara mizoram bi hi in real bol na fel le cha infrastructure cha po nei silo lim in ngei changkang kan ni chuan chu chanchin cha ani tur tho asoya khuta gospel shil lovin min enton mai karing ati tlangkom na pushya ta changte point chop chwa hi apoi mo hlom si a sei deu lo theilo YouTube channel lama akom tu hian ami ko ma thu soilak lo lain alo enroll na salutuk dewa ngai thak a she che channel danga fil fai takin soile se adu hle Tbcc tele puzo minga che swal na te chu zo fa te tan inzir na ni se pathian in sarkar kaushan le NGO harna na min pek ni ina ngai theyani biakin ro pui tak sakna na lon kan lak lain rui hlo ngai ti tan lon la a an mun kan siam shat ani me ulau kaushan ero tuikwal presbyterian po in recreation center andina dorpui pastor bialte po in agape home annei adang po in antivezel tura ngayang Prevention of Corruption Act noya group A le B gazetted te immovable property return kumtin an department lama an thelu china hi eiruk na chui konga manchang kai thei ani ang drugs addict diriam ka phallo eiruk addict te kan vai fatangai pushya ta chuan ati ani